Hello maning kakabsat dati manin na Dalia sa tayo manin nag-enjoy tayo Kailokanuan music and interviews with Hongkong. Thank you for joining me. God bless. Ay naliday, di Paskua, nuawal ka, ket lundag, di puso, generit na. Saniweng, di Paskua,
disyerto analawa makita amagmag na kamelyo nga ingat banog na pudot bisina napay duman babae ti nakasakay ken lalaki ang mga abay rupadat nakaladawan tuok rigata na palalwan da Jose kan Birhen Maria agbirbirok padagosanda takayat danti uminan na gaput banuga na pay duma tisikog nga imimeten ni Birhen Maria anapatek isut manupot ti disyerto di basbasol amin na tao simmang bay da jay bilen ni Jose nagdaydayawen tapno inda pasang bayan ni kaingungot nga at pasngayen kanunong wana kural tinaite da pagdagusan kat kulong tinagpasngayan ni Birhen Maria akapapatgan tikalta ang tirabiin na ipasngay napatag nga ari ninyo Jesus mangisalakan basbasol sa ngalubungan bitwen nga ingat raniyag na tempuar limgak akas bagak talo nga ari sinursurot da kaninyo Jesus inda agrukbak awit dadagiti sagot kaninyo Jesus sa manupot si papa kong babain da nagrukbab da Melchor Gaspar kan Baltasar nagkanta dagiti anghel amin na parswa ket nagtamed ti verbuket na ipasngayen ti Mesya sa daydayawen ti verbuket na ipasngayen ti Mesya sa daydayawen daytoy a balay tinaturong mi balay damanang naamamumi daytoy nga tantay pakagulpian mi tay nawaduat nga aginaldo mi aginaldo 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 alaman ng mangbuspos kayo uray no sinsilyo no sa nga sudo uray no may sano papel di bangko ngam uray no kunami daytoy di met isu tay
patuloy. Umanay metlata gustom nga agtao di tanasam ita puso. Ala kubrador aku ti ka, di ka tumugaw ngem tumakder ka. Taawaten ta itek damanan, no basit ket agpanayon ka. Daytoy a balay tinaturong mi, balay umanang nga amami. Isungatan tay pakagulpian mi, itinawadwad nga aginaldo mi. Aginaldo, aginaldo, aginaldo. Alaman ng mangbusbus kayo, oray no sinsilyo no sa nga sudo. Oray no may sano papel di bangko ngem uray no kunami daytoy. Di met isu tay mapatuloy. Umanay met latagus gustom nga agtao di tanasam ita puso. Nga agtao di tanasam ita puso. Daytoy a balay kay naturong mi, balay na nang nga amami. Isungatan tay pakagulpian mi, tay nawaduan nga aginaldo mi. Aginaldo, aginaldo, aginaldo. Ala na nang mangbusbus kayo, oray no sinsilyo no sang sako. Uray no may sa no papel di bangko ngem uray no kunami daytoy. Dimit isun tay mapatuloy. Umanay met latagus gusto nga agtaod di tanasam a puso. Daytoy a balay kay naturong mi, balay na nang nga amami. Isungatan kay pakagulpian mi,
tay nawadwad na aginaldo, aginaldo. Alana na mangbusbus kayo, uray no sinsilyo no sang asako, uray no may maysa no papel di bangko, ang uray no kunami dayton, di met isun tay mapatuloy, umanay net latagus gusto nga agtaot di ta nasamit a puso, piek basit pailaen, kutak ay mabalbaline, umaynansan ket din irwaren, tay aginaldo mi amanuken, ala kobrador at kuti-kutikan, di ka tumugaw ngem tumakder ka, taawatem tay ited dananan, nubasit ket agpanayon ka, nu adu Diyos kanti agnina. Merry Christmas, Paskua ang biyag ko, kastamot kanya, samit daytoy, ayan ayat ka, pabarwen ka ta dinteng ti Paskua. Paskua, di kaya kalidungit, likli ka makapasakit, itemisem anasamit, tapnon ti Paskua, naragsak kaya pada-pada, iwardas tay ti kapya, apiten tay ket waya-waya. Anyan aragsak ko, tada kato'y arpad ko, nga umayag lailo, mangiparik na't arakop mo, ita a Paskua, anyan naragsak ko, naragsak ka Paskua, yuken barwa tawen mo. Paskua, di kaya kalidungit, likli ka makapasakit, item isem anasamit, tapnon ti Paskua, naragsak kaya pada-pada, iwardas tay ti kapya, apiten tay ket waya-waya. Dua asana nagsinsin dakan tibunga, di dakan met makapagdena, nu awan nana tayin kay papaskwa, ngem uray makunam daytoy, di met isu tay mapatuloy, umanay met lataguskuswen, ngagtawot kaunggan ka natin. Paskuan, Paskuan, when
dumteng manen aldaw aka kasatan. Untay nga sarap wen ninyo Jesus mangisalakan ditay agtakta kagayem ken kakabsan. Intay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay mangkanta ti Paskua. Paskuan rambakan tay ti aldaw ti Paskua. Paskua wen dumteng manen aldaw aka kasatan. Intay nga't sarap wen ninyo Jesus mangisalakan ditay agtaktak kagayem ken kakabsan. Intay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay mangkanta ti Paskua. Paskuan rambakan tay ti aldaw ti Paskua. Umay manin ti Paskua. Wen dumteng manin panagkakapya. Intay nga't agkay kaysa amang sagrap anak ti Paskua. Dumteng ti aldaw kagagasatan panagtao Mesyas anadayaw. Panangrambak aldaw karagsakan ti tattao ti sangalubunan. Akay satay amang ibiri anak ti Diyos umay manen panagkakapiyain na itnen. Sagot ti Diyos intay sagrapen. Umay manin ti Paskua. Wen dumteng manin panagkakapya. Intay nga't agkay kaysa amang sagrap anak ti Paskua. Alakar katut agkuti-kuti ka. Di ka tumugaw ngem tumakder ka. Taalaem tay ited minana. Nubasit ay agpanayin ka. Ngem uray makunami daytoy. Di met isu tay mapatuloy. Umalay net lata gusguswen nga agtaud kaunggan tanagin. Alakar kadut agkuti-kuti ka. Di ka tumugaw ngem tumakder ka. Taalaem taited minana. Nubasit ay agpanayin ka. Nubasit ay agpanayin ka. Nubasit ay agpanayon ka.
Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken timanobut ari jay bilen, isak naptay tinagdadaten, tapnon bendisyon na masagrap tayamin. Paskwa manen intay agragrag sakit balik na puno panaginayat, tapnon maanag espiritu ti Paskwa panagkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay nga ikan kanta panagtao ti ari ana marswa iti gloria alleluia na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na muslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na muslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken timanubut ari ijay bilen, isak naptay inagdadaten, tatlong bendisyon na masagrat tayanin. Paskwa manen intay agragrag sakit parit na puno panaginayat, tatlong maanag espiritu ti Paskwa managkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay nga ikan kanta panagtao ti ari ana marswa iti gloria alleluia na imbag a Paskwa tay asa nga pada, na imbag a Paskwa tay asa nga pada, na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Adun abalay tainap na pananmi, nagkan kantaan nakipaskwan mi. Kita na natata ket adda kami nga umaymet asa nga adun a lugar tay income na panan, ili ken baryo tay income nagkapuan. Kita ket income met ngarud nagtenga, tuy balayo tatang ken nanang. Adun abalay tainap na pananmi, nagkan kantaan nakipaskuan mi. Ita na natata ket adda kami na umaymet pasang naili. Adun a lugar tay income na panan, ili ken baryo tay income nagkapuan. Kita ket income met ngarut nagtengan, tuy balayo tatang ken nanang.
nagabalay at taeng niragsa. Taintay lagi pen na imbag nga oras. Kumusta en mimet tapyaken sa lungat. Paskua yu apo anak nuan pusaksak. Panawen manen niragpo ken ragsa. Ket tinamnama lumangtog ken sumantak. Higuran-gura intayo iwagsak. Paskua manen, Paskua ang nagasat. Di ka iningit, libnos na rupa. Di ka agimot, di ka agpaidam. Taday tay mangted, ket mapagasatan. Tay mangiranod, ket maparaburan. Agri ka man, sabong ang laylay. Agmurmuray ka, apong malay. Takada kami, inka makitanggay. Ragsakan aldaw, anak nuan sa guday. Na isurat ken na iletra. Na isalaysay iti santa a Biblia. Ti anak ti Diyos na ipasngay dito'y taga. Umay makipagbiag kada tayo amin a pinarswa. Madanunen aldaw ang agasat. Naipasngayen ti berbo amesyas. Ket ti lubong anyan nga nagragsa. Paskua yu amin kagayem ken kakabsat.